Kroz vekove srpski vitezovi su bili simbol časti, hrabrosti i borbe za slobodu. Od bojeva srednjovekovnih vladara preko legendi koje su se prenosile kroz narodnu pesmu, ovi ratnici su ispisali istoriju mačem i čašću. Ali ko su bili najveći među njima? Ovo je bogata priča o najvećim srpskim vitezovima, od Miloša Obilića do Kraljevića Marka, koji su u veličanstvenoj meri konstruisali srpsku istoriju i identitet. Čuveni vitez iz redova kneza Lazara. Poznat po tome što je predvodio juriš na osmanskog sultana Murata u Kosovskoj bici 1389. godine. Zbog ubistva turskog cara, Miloš je postao jedan od najopevanijih junaka srpske epske poezije. U istorijskim izvorima se pod svojim imenom prvi put pominje u prvoj knjizi istorija Laonika Halkokondila, nastaloj sredinom 15. veka. Za njega, ovaj učeni grčki istoričar govori sledeće. Dok se još uvek nalazio usred svojih trupa, jedan najhrabriji junak je želeo da svojom voljom izvrši najveće delo od svih ikad učinjenih. Taj čovek se zvao Miloš. Nakon Kosovske bitke i mučeničke smrti njegovog oca Lazara, Stefan, mladić viteškog duha, postaje novi knez ranjene i žrtvovane Srbije. Prvu bitku je vojevao kao vazal na Rovinama kada mu je bilo svega 18 godina. Godinu dana kasnije je rasturio krstašku armiju kod Nikopolja, a 1402. stao pred najmoćnijeg vladara sveta, Kana Tamerlana, vođe turko-mongolske aždaje. Kod Angore se Stefan najviše istakao, a zbog svog junaštva je uživao mnoge privilegije. Bio je poznat od azijskih stepa do krajnjeg zapada Evrope. Svojim junaštvom je zaradio titulu despota Srbije, mnoge gradove među kojima i novu prestonicu Beograd, kao i zvanje jednog od najbitnijih članova viteškog reda Zmaja. Svoju neustrašivu prirodu despot Stefan je pokazivao do samog kraja svog života. Opisan je kao visok, prelep, prodornog pogleda. Nije se mnogo smejao, ali je zato mnoge životne i vojničke bitke vojevao. Bio je jedan od najobrazovanijih vladara i vitezova u celoj srpskoj istoriji. Pored viteza bio je i pesnik, književnik, prevodilac, strateg, zakonodavac, diplomata, političar. Poznavao je više stranih jezika, među kojima grčki, latinski, a verovatno i turski. Preminuo je iznenada posle srčanog udara jula 1427. godine sa oko 50 godina. Iako se ženio, Stefan nije imao dece, te se loza Lazarevića ugasila njegovom smrću. Zahvaljujući njegovoj strastvenoj i čvrstoj veri, zaradio je zvanje svetitelja u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Važi za najkompletnijeg srpskog vladara, svestranu i izvanrednu ličnost srpskog duha i renesansnog obrazovanja. Stefanov sestrić, sin Vuka Brankovića i slavni despot Srbije. Veliki ratnik koji do svoje smrti nije hteo predati Srbiju Turcima. Toliko je ratovao tokom svog života da je pravo čudo kako je doživao bezmalo 80 godina. Kao i skoro svi veliki ratnici, Đurađ je pred kraj života ozbiljno ranjen, izgubivši 3 prsta na desnoj ruci u boju sa Mihajlom Silađijem, ugarskim kapetanom Beograda. Obnovio je srpsku despotovinu nakon njenog prvog pada i hrabro branio pravoslavlje od rimokatoličkih i muslimanskih snaga. Jovan Oliver Grčinić, najmoćniji čovek srpskog carstva nakon cara Dušana, najpouzdaniji Dušanov saradnik i elitni vojskovođa. Najpre veliki vojvoda, potom sevastokrator, a od carskog krunisanja 1346. godine Jovan Oliver postaje jedan od 4 srpskih despota. Vladao je oblastima oko Ovčeg polja i uz levu obalu Vardara. Jedan je od najzaslužnijih za brzo širenje kraljevine i carevine Srbije. Jedan od najmoćnijih velikaša u doba cara Uroša i najžešći ratnik tog perioda. Bio je sin velikog župana Altomana Vojinovića i Ratoslave Mladenović, tetke Vuka Brankovića.
Sa svega 18-19 godina je uspostavio potpunu kontrolu nad teritorijom rudnika, a do svoje 20. godine je zauzeo Podrinje, Polimlje, Istočni Hum, Konavle i Dračevicu, te je stekao reputaciju ozbiljnog ratnika. Po smrti cara Uroša, Nikola Altomanović na sebe preuzima svetodmitarski dohodak iz Dubrovnika, što je bila čast vrhovnih srpskih nemanjićkih vladara. Njegova propast je usledila nakon Maričke bitke, tek nakon što je stvorena velika koalicija protiv njega, direktno podržavana od strane moćne Ugarske. Opkoljen je sa svih mogućih strana, nadbrojan, potučen, uhvaćen i nedugo zatim oslepljen po naređenju kneza Lazara 1374. kada mu je bilo svega 26 godina. Važio je za izuzetno energičnog velikaša, a njegova ishitrenost u mladosti ga je na kraju i koštala ne samo moći i vlasti, već vrlo verovatno i carske titule. Radić Postupović je bio čelnik i veliki čelnik u vreme srpske despotovine. Učestvovao je 1413. godine u velikoj pobedi kod sela Čamorlu nedaleko od Sofije. Odred kojim je komandovao Đurađ Branković je potukao vojsku Muse Čelebije, sina sultana Bajazita, nakon čega je isti uhvaćen i lišen života. Ostalo je zabeleženo kako je Radić zapovedao vojskom despota Stefana i satro neukrotivog sultana Musu. Branko Mladenović je bio srpski sevastokrator iz vremena Srpskog carstva. Bio je sin vojvode Mladena, još jednog odličnog ratnika. U vreme cara Dušana, Branko Mladenović je postao upravnik Ohrida. Njegova titula svedoči o rodbinskoj vezi sa vladajućom dinastijom, što u ostalom potvrđuje i kasniji srpski patrijarh Danilo III, koji za njegovog sina Vuka Brankovića navodi: potičući od slavnih i velikih, on beše od Nemanjinog plemena, sin Branka sevastokratora, a Mladenov unuk. Brankov svileni pojas, nastao ili u carigradskim ili u solunskim radionicama, danas se ne nalazi u Srbiji, već u Britanskom muzeju u Londonu. Iako je postao žrtva narodnog pesnika, Vuk Branković, sin pomenutog Branka Mladenovića, u istoriji je ostao upamćen kao veliki ratnik. Pošto je postao zet kneza Lazara, uživao je veliki ugled u srpskim zemljama. Za razliku od većine pohlepnih vlastelina, Vuk se isticao kao dostojanstveni velmoža. Kao predvodnik srpskog desnog krila u Kosovskom boju, do nogu je potukao osmansko levo krilo pod vođstvom Jakuba Čelebije. Nakon bitke je nastavio borbu sa Turcima sve do zatočenja i smrti 1397. godine. Đurađ Kastriot Skenderbeg je bio gospodar Epira i jedan od najvećih boraca protiv Osmanskog carstva u 15. veku. Obučen kao janičar na osmanskom dvoru, gde je dobio ime Iskender Bey, u prevodu gospodar Aleksandar, kasnije pretočen u Skenderbeg. O njegovoj strašnoj pojavi i izuzetnim vojnim veštinama govore brojni izvori. Iako prvi istorijski dokumenti, bili oni domaći ili strani, govore o njegovom srpskom poreklu, danas je poznat kao nacionalni junak Albanaca. Otac mu je bio Ivan ili ti Jovan Kastriot, izdanak srpskog zetskog vlastelinstva, a majka Vojsava, ćerka srpskog velmože Grgura Golubića. Četvrt veka je uterivao strah u kosti Turcima, koji su bili nemoćni pred njegovom pojavom. Skenderbeg je preminuo od malarije januara 1468. godine u svojoj 63. godini života. Kroja je pala pod Turke tek 10 godina nakon njegove smrti. Čuveni vitez i veliki vojvoda srpske vojske u doba kralja Milutina. Poznat je po tome što je predvodio srpsku dvorsku vlastelu u bici sa Turcima kod Galipolja 1312. godine, kao i u najmanje 3 bitke u Maloj Aziji, kod Nikomedije, Burse i Nikeje 1313. godine. Nakon tih slavnih pobjeda, tokom kojih je lično odmenjivao srpskog kralja, veličanstveno je dočekan u Carigradu. Toliko je bio slavan da se pod punim imenom i prezimenom spominje i u žitiju i u poveljama kralja Milutina, što je za srednji vek bila velika privilegija. Pošto je sultan Mehmed II. Osvajač krenuo na despotovinu nakon osvajanja Carigrada, despot Đurađ je izdao naređenje da se 2 formirane vojske predaju neprijatelju dok Ugari pristignu u pomoć, ali vojvoda Skobaljić odbija da posluša vladara.
Zbog toga 1454. dolazi do bitke nedaleko od Leskovca u kojoj Nikola Skobiljić tuče osmansku vojsku. Pošto je sultan to čuo, lično je poveo napad na njegove krajeve da bi posle par meseci Skobiljić na kraju bio poražen i uhvaćen. Prvi je poznati Srbin uz svog strica, koji je nabijen na kolac. Prvi vitez kralja Stefana Tvrtka Kotromanića i predvodnik levog srpskog krila u Kosovskom boju. Vodio je žestoku i krvavu borbu sa Bajazitovim desnim krilom. Poznat je i po tome što je potukao osmanske snage Lala Šahim Paše kod Bileće avgusta 1388. godine. Preminuo je 1392. Tihomil je bio vojskovođa iz redova kneza Časlava Klonimirovića. Poznat je po učešću u bici kod Drine sredinom 10. veka, u kojoj je prema barskom rodoslovu lično ubio ugarskog vojvodu Kiša i potukao neprijatelja. Zbog toga je Tihomil postao drinski župan, a nakon Časlavljeve pogibije proglasio se za velikog župana. Srpski čelnik, vladar Gornje Zete i srodnik Crnojevića, bio je jedan od najboljih vitezova srpskog carstva. Bio je uz cara Dušana od samog početka, kao jedan od najbližih savjetnika još iz njegove vladavine u Zeti. Zajedno sa kapetanom nemačke garde Palmanom iz Litenberga branio je poslede Dušanove sestre Jelene u Dalmaciji. Đuraš je postradao u ratu sa Balšićima. Jedan od najboljih vitezova cara Dušana, izuzetno zaslužan za stvaranje moćnog srpskog carstva. Najpre je bio vojvoda, a potom je dobio hijerarhijski petu titulu po važnosti, titulu kesara ili ti ćesara. Postoji teorija da je sin Urošica Nemanjića ili pak sin Novaka Grebostreka. Prva teorija je ozbiljnije karaktera pošto se u povelji Hilandaru iz 1348. spominje kao carev srodnik i bratučed. Njegova ćerka je despotica Jelena, supruga Uglješe Mrnjavčevića, kasnije poznata kao monahinja Jefimija. Upravljao je dramom. Jedan od najistaknutijih velmoža iz vremena Stefana Dečanskog, nosio je titulu vojvode srpske vojske. U narodu je upamćen kao zet cara Dušana. Njegovi sinovi su bili veliki knez Vojislav Vojinović, veliki župan Altoman, Miloš Vojinović, a unuk moćni Nikola Altomanović. Jovan Uglješa Mrnjavčević, mlađi brat Vukašina Mrnjavčevića, bio je srpski veliki vojvoda i despot. Poznat kao neustrašivi ratnik i jedan od najmoćnijih velikaša. Preminuo je zbog teško zadobijenih rana u Maričkoj bici, odigranoj nedaleko od Adrianopolja, prestonice Osmanskog carstva, pri pokušaju proterivanja Turaka sa starog kontinenta. Još jedan veliki vojskovođa iz doba cara Dušana, upravljao je Berom, Vodenom i Kosturom u Egejskoj Makedoniji. Svoju ćerku Jelenu udao je za kraljevića Marka. Vuk Grgurević Branković bio je sin Grgura i unuk despota Đurđa Brankovića. Nakon pada Smedereva svoju sreću traži u službi ugarskog kralja Matije Korvina, te dobija titulu despota. Isticao se kao neustrašivi ratnik, o čemu svedoči i nadimak koji mu je nadenut. Zmaj, ognjeni vuk. Ratovao je protiv Čeha, Poljaka, Austrijanaca, kao i protiv Turaka protiv kojih se posljednji put otisnuo u boji 1485. godine. Podlegao je teškim ranama nakon bitke kod reke Une. Legenda kaže da se Zmaj ognjeni vuk pojavi u zoru kada se magla spusti u Srem, ali samo kada je zaista potreban srpskom narodu. Prikaže se u oklopu i na konju, pa zajaše u pohod na neprijatelja. Prema tvrdnjama lokalnog stanovništva, Vuk se pojavio i tokom Prvog i tokom Drugog svjetskog rata. Veruje se kako je posljednji put viđen 1944. godine, kada je u jezivoj atmosferi maglovitog Srema nestalo nekoliko oficira Wehrmachta. Niko ih nikada više nije video. Ukoliko vam se dopada sadržaj i želite da ozbiljnije podržite moj rad, možete postati direktan član kanala. Članstvo vam donosi posebne pogodnosti. Prvi saznajete koje teme spremam, dobijete elektronske knjige, posebne značke i smajlije, kao i mogućnost da kroz ankete utičete na sam rad kanala. Sve pogodnosti možete vidjeti klikom na ovo dugme ispod videa. Hvala vam na podršci.
Iako je Preljub doživeo neočekivani debakl kod Stefanijane 1344. godine, kada su turski mornari nasamarili srpske teške oklopnike, ostao je upamćen kao vrsni vojskovođa. Poreklom je bio iz Makedonije, a nakon proglašenja carstva Preljub dobija titulu kesara i upravu nad Tesalijom sa sedištem u Trikali. Posle toga je komandovao odbranom Srbice 1350. godine, pobedivši romijskog cara Jovana Kantakuzina. Iako ga je pošteno potukao, Kantakuzin je za Preljuba imao samo reči hvale u svojim istorijskim spisima, rekavši kako se osobito isticao mudrošću i hrabrošću i prednjačio je nad drugima ratnim iskustvom. Rimokatolički papa Inoćentije VI decembra 1354. piše pismo caru Dušanu i najuglednijim ljudima Srbije, među kojima se našao i upravo kesar Preljub. Sin kesara Preljuba je jedna poprilično interesantna ličnost. Bio je gospodar Epira, a pre toga despot južnog srpskog carstva Simeona Uroša, koji mu je dao ćerku Mariju Angelinu za ženu. Toma je bio izuzetno uspešan u sukobu sa Latinima, a još više sa Arbanasima, kojima se toliko surovo svetio za smrt svog oca da je stekao nadimak Albanoubica. Preklan je u svom krevetu decembra 1384. zbog izdaje najbližih ljudi, tačnije ličnih gardista. Hrelja Ohmućević, u narodu poznat kao Relja Krilatica ili Relja od Pazara, svoju karijeru počinje u doba kralja Milutina. U doba Stefana Dečanskog je već stekao ozbiljan ugled, imavši titulu vojvode srpske vojske, kao i titule protosevasta, velikog domestika i na kraju kesara. Romijski hroničar Nićifor Grigora za Hrelju navodi kako je tada još uvek kralju Dušanu postao uistinu strašan i neuhvatljiv, dok ga Kantakuzin dopunjuje tvrdnjom kako je Hrelja smatran prvim po junaštvu i vojnom iskustvu među plemićima Tribala, kao i da je posjedovao silno blago i imao pod sobom dosta jaku vojsku. Hrelja se odmetnuo od kralja Dušana 1341. godine, a razlog nije poznat. Ipak, njih dvojice su se konačno izmirili do naredne godine, Hrelja je otišao u manastir, postao monah Hariton i do decembra 1342. napustio ovaj svet. Još jedna istorijska ličnost rado opevana u epskim pesmama. Imao je titulu vojvode srpske vojske u vreme cara Dušana, vladao je dramom i oblašću u dolini reke Vardar. Janoš Hunjadi je bio čuveni ugarski vitez, vojvoda Erdelja i kapetan Beograda. Bio je otac poznatog ugarskog kralja Matije Korvina. Međutim, teza o njegovom srpskom poreklu jeste i dan danas aktuelna. Janoš je bio sin vlastelina Vojka Hunjadija, unuk izvesnog Srbe i praunuk Koste iz Banata. Prema narodnom predanju bio je vanbračni sin despota Stefana Lazarevića i u istom je poznat kao Sibinjanin Janko. Svoju vojnu karijeru je započeo u službi despota Stefana, ali je brzo nakon toga otišao u Ugarsku. Bio je jedan od najžešćih boraca protiv Osmanskog carstva, a svoju neverovatnu popularnost zaokruženu retkim junaštvom stekao je nizom pobjeda na bojnom polju, ali i nepokolebljivom odlučnošću u odbrani slabijih. Njegova hrabrost je bila legendarna, a njegovo ime se izgovaralo s poštovanjem, što je dovelo do toga da ga slave mnogi narodi sa kojima je imao posredne ili neposredne veze, poput Mađara, Srba i Rumuna. Poslednji put je vojevao u uspešnoj odbrani Beograda 1456. godine, nakon koje je zbog kuge preminuo sa oko 50 godina. Njegovo poreklo se najbolje može definisati sledećim rečima. Otac mu je bio Srbin iz vlaških krajeva, majka Mađarica, a on zmajeviti junak epskih proporcija, borac protiv turske najezde i čuvar hrišćanske Evrope. Kad smo kod zmajevitih junaka o kojima je prethodno bilo reči, dvojicu pobratima zapamćenih jedino u narodnom predanju ne smemo odvojiti jedno od drugog. To su Milan iz Toplice i Ivan od Kosanice, legendarni srpski vitezovi iz redova kneza Lazara koji su poginuli u Kosovskom boju. Toplica Milan se u epskim pesmama opisuje i kao vojvoda i kao barjaktar, odnosno stegonoša, dok se Kosančić Ivan opisuje kao najbolji mačevalac srpske vojske.
Obojica su bili pobrativi Miloša Obilića i postali su simbol šireg pojma srpskog žrtvovanja na Kosovu zarad Carstva nebeskog. Vratko Nemanjić, u narodu poznat kao Jug Bogdan, bio je srpski vojvoda, župan i knez. Jedna je od najpoznatijih ličnosti srpske epske poezije, otac braće Jugovića i kneginje Milice, žene kneza Lazara. Direktan je potomak Stefana Nemanje preko njegovog najstarijeg sina Vukana. Vratko je poznat po svom junaštvu još u doba kralja i cara Dušana. Iako je njegovo poreklo iz Zete, Jug Bogdan je vladao teritorijom oko Toplice, na što ukazuju okolni toponimi. Gine u Kosovskom boju 1389. Pavle Orlović je ostao upamćen u narodnom predanju, iako njegovo istorijsko postojanje nije još uvek potvrđeno. Prema predanju, Pavle Orlović je bio vojvoda od Novog Brda i Stegonoša koji je otišao na Kosovo polje u bitku sa Turcima. Samu bitku je preživeo, ali je na rukama kosovke devojke podlegao teško zadobijenim ranama. Kako se veruje, sahranjen je u selu Osonica kod Ivanjice, ispod crkve. Arheološka ispitivanja su na tom mestu otkrila nadgrobnu ploču iz 14. veka, što otvara mogućnost da je vojvoda Orlović zaista postojao. Kao vojvoda srpske carske vojske iz epohe Stefana Dušana, Vuk Kosača se proslavio u pohodima na Epir i Tesaliju. Pripadao je porodici Kosača, drugoj po važnosti na teritoriji Banovine i kasnije Kraljevine Bosne. Vuk je poreklom bio iz Zahumlja iliti Hercegovine, gde je imao i svoje posede u okolini Rogatice na levoj obali reke Drine. Ubijen je 1359. godine nakon osvetničkog poduhvata porodice Rastislalića, jer je Vuk u lovu slučajno ubio gospodara Braničeva i Kučeva, Branka Rastislalića. Vuk Kosača je imao sinove Vlatka i Hrana Vukovića. Veliki vojvoda Rusaga Bosanskog je jedan od najmoćnijih ljudi Kraljevine Bosne nakon smrti kralja Tvrtka. Bio je sin Hrane Vukovića, mlađeg brata Vlatka Vukovića. Sandalj vlada teritorijom od Omiša na zapadu i do Drine i Lima na istoku gotovo pola veka, od 1392. do 1435. godine. Sandalj Hranić je, ostavivši po strani sukobe sa ostalim velikašima u Bosni, otišao u pomoć Stefanu Lazareviću u ratu protiv sultana Muse Čelebije. Učestvovao je u odlučujućem slomu osmanske vojske kod sela Čamorlu, posle koje je Musa uhvaćen i pogubljen. Kasnije je direktno podržavao i despota Đurđe u ratu protiv kralja Tvrtka II. Pošto Sandalj Hranić nije imao dece, 1435. ga nasleđuje rođak Stefan Vukčić Kosača, sin Vukca Hranića. Poznat je po tome što su Mileševi proglasio Hercegom od Svetog Save, kada njegova zemlja postaje poznata kao Svetosavsko vojvodstvo, odnosno Hercegovina. Bosna pada pod Turke 1463. godine, a Stefan Vukčić se osamostaljuje te nastavlja rat protiv Mehmeda II. Međutim, to ne traje dugo, njegova Hercegovina ubrzo pada pod osmansku vlast, a on zbog bolesti umire maja 1466. godine. Jedan je od najboljih ratnika iz porodice Kosača. Dejan, srpski sevastokrator i despot, bio je jedan od najmoćnijih vlastelina iz vremena careva Stefana Dušana i Stefana Uroša. Vladao je oblašću oko Kumanova i Velbužda. Zbog svojih zasluga oženjen je Dušanovom sestrom Teodorom. Sa njom je imao decu Jovana, Konstantina i Teodoru. Vladao je najkasnije do 1371. godine i važi za rodonačelnika dinastije Dejanovića. Sinovi despota Dejana zajedno su vladali očevom teritorijom nakon njegovog političkog povlačenja. Jovan, koji je takođe dobio despotsku titulu kao blizak saradnik cara Uroša, umire 1378. što Konstantina osamostaljuje na vlasti. Nakon propasti Mrnjavčevića na Marici, Dejanovići bivaju primorani da formalno postanu vazali osmanskog sultana Murata, međutim sa jakim oblicima nezavisnosti. Konstantin se u londonskom evanđelju naziva despotom, iako se on sam potpisivao kao gospodin. Poginuo je u bici na Rovinama 1395. godine kao vazal osmanskog sultana. Po njemu je Velbužd preimenovan i danas je poznat kao Ćustendil, to jest Konstantinova banja. Nemanjić je smatrao svojim direktnim precima.
Konstantin je imao samo jedno dete, ćerku Jelenu, koja se udala za romijskog cara Manuela II. Paleologa. Ona je majka posljednja dva cara, Jovana VIII. I Konstantina XI. Dragaša Paleologa, koji je ponosno isticao svoje srpsko poreklo po majci, tačnije poreklo od Dejanovića i Nemanjića. Grgur Golubić je bio prvi srpski kesar po proglašenju Srpskog carstva. Grgur se spominje u pismu pape Klimenta VI. Iz 1347. godine, što je bitan pokazatelj njegove međunarodne popularnosti. Njegova ćerka Vojsava se udala za epirskog kneza Ivana Kastriota. Iz njihovog braka izašlo je mnogo dece, među kojima i čuveni Đurać Kastriot Skenderbeg. Za Vojsavu Tribaldu, koja je zapravo njegova ćerka, a ne ćerka Grgura Brankovića, se navodi da je poreklom iz Pologa, na severozapadu današnje Severne Makedonije, što može biti lokacija njegovih poseda. Crep Vukoslavić je bio srpski krajišnik i vojvoda. Poznat je po tome što je zajedno sa vlastelinom Vitomirom potukao osmanske pljačkaše nedaleko od Paraćina na reci Dubravici decembra 1381. godine. Svoju karijeru Stefan iliti Stefanica Crnojević počeo je u službi despota Đurđe Brankovića. Tamo je stekao i čin vojvode, ali se posle prvog pada Smedereva 1439. godine odmetnuo i na strani Mlečana vodio svoju politiku. Kasnije je ratovao protiv svog nekadašnjeg gospodara Đurđa i postao prvi samostalni vladar Zete. Njegov sin Ivan Crnojević ga nasleđuje 1465. godine nakon njegove smrti. Gradislav Burilović, srpski je vojvoda Stegonoša, Kaznac i Tepčija iz epohe Stefana Dečanskog i Stefana Dušana. Prvi put se spominje 1325. godine i to sa visokom titulom vojvode, što govori da je u vreme kralja i cara Dušana već uveliko važio za iskusnog i pouzdanog ratnika. Dušanovo poverenje posebno stiče u sukobu protiv oca Stefana, nastalom zbog neslaganja oko pitanja statusa Bugarske prema Srbiji. Po dolasku Stefana Dušana na vlast, Gradislav postaje kraljev Stegonoša. Učestvuje u bici kod Imotike oktobra 1352. godine, kada zbog povlačenja bugarskih snaga srpska vojska zajedno sa manjim romijskim odredima biva ostavljena na cedilu te do nogu potučena od strane osmanskih snaga pod komandom Orhanovog sina Sulejmana. Dimitrije Kidon, iako ne zaobilazi manjak bugarskog čestoljublja, navodi da je razlog poraza bio i manjak odvažnosti u srpskim redovima, što nije bilo karakteristično za njih. Razloga je naravno bilo više, kao što su nepoznavanje terena i iznenadni prepad osmanskih snaga, no u svakom slučaju taj poraz ostaje jedina mrlja u karijeri Gradislava Burilovića. Nikola Stanjević je bio vlastelin iz vremena Kraljevine i Carevine Srbije. U doba cara Uroša Nikola dobija titulu velikog vojvoda. Iako se njegovo ime ne spominje tako često, bio je dosta značajan i moćan vlastelin i vitez. Banović Strahinja je legendarni srpski vitez koga istorija nije upamtila. Poznat je kao lik iz predkosovskog ciklusa, vitez kome Turci otimaju ženu i uništavaju posede. Strahinja traži pomoć od tasta Jug Bogdana i njegovih 9 Jugovića, ali je ne dobija. Odlazi da oslobodi ženu, uspeva u tome, ali ona ga izdaje. Kada su braća po očevom naređenju pošli da je ubiju zbog prevare svog muža, Banović Strahinja ih iznenada sprečava i oprašta svojoj ženi. Zbog toga se na njegov lik gleda posebnim očima. U pitanju je vitez kome milost pobeđuje želju za pravdom. Lik Banovića Strahinje se toliko pročuo u Evropi da je oduševio i čuvenog nemačkog pisca Goethea. Vojvoda Prijezda je još jedan od epskih junaka srpske epske poezije koji se u vreme srpske despotovine borio protiv Turaka. Njegov lik je baziran na pravoj istorijskoj, ali nažalost neimenovanoj ličnosti iz žitija despota Stefana Lazarevića od Konstantina Filozofa. U pitanju je izvesni vojvoda kome pisac ne beleži ime, a koji je junački poginuo braneći Stalać 1413. godine. Narodni pesnik mu je nadenuo ime Prijezda. Iako je vladao posle 1413. u pesmi je sultan Osmanskog carstva Mehmed II. Osvajač. On osvaja Stalać, a Prijezda svojoj ženi Jelici daje izbor da bira između smrti i odlaska u sultanov harem.
Ona bira smrt kraj svog muža, ne želevši da izda ni njega, ni narod, ni veru. Kako ih Turci ne bi ščepali, oboje se bacaju u Moravu i umiru časno i dostojanstveno. U žitiju gine malo drugačije, tako što izgori u požaru, čuvajući kulu od Turaka. Vojvoda Momčilo još jedna je istorijska ličnost koja je dobila ulogu junaka srpske epske poezije. Poreklom je bio iz Pirota gde je podigao i svoju tvrđavu. Istorijska nauka ga bez čvrstih osnova naziva Bugarinom. Nićifor Grigora za njega navodi kako je bio dvostrukog porekla, očigledno iz mešanog srpsko-bugarskog braka. Nametnuvši se kao hajdučki vođa, Momčilo je najpre ratovao za sebe i svoju ličnu dobit. Ubrzo stupa u redove romijskog cara Andronika III, međutim nije se previše proslavio zbog svoje samovoljne prirode. Zbog toga je često nanosio velika zla bugarskom carstvu bez odobrenja romijskog cara. Pošto se zamerio i jednima i drugima, nemavši kud, on pođe za Dušanovu Srbiju. Tamo je proveo dosta godina, dokazavši se kao odličan ratnik u pohodima na Makedoniju. Posle prelazi u redove Jovana Kantakuzina, gde ga čekaju nove avanture. Momčilo je opisan kao gorostosan ratnik i razbojnik mršavog seoskog porekla. Uprkos tome, toliko je bio dobar ratnik da je od romijskog cara Jovana Kantakuzina dobio zvanje sevastokratora, a kasnije i zvanje despota od carice Ane Paleolog. Zvanje sevastokratora je bilo na trećem, a zvanje despota u romijskoj hijerarhiji bilo je na drugom mestu po važnosti, odmah nakon samog cara, što uzevši u obzir još jednom njegovo skromno poreklo, dovoljno govori o njegovoj slavi i snazi koja je i za savremenike i za potomke bila veličanstvena. Upamćen je kao ujak kraljevića Marka, a njegov konj je Bučilo jedini je primer krilatog konja u srpskoj epici i mitologiji. Momčilo se nedugo po povratku u redove romijske vojske vratio starim navikama. De facto se odcepio od centralne vlasti i počeo da vlada na svojoj teritoriji u Rodopima sa centrom u Ksantiju. Njegovo junaštvo je okupilo na hiljade izuzetno vernih vojnika, kako pešaka, tako i konjenika, uglavnom mršavog porekla poput njega, koji su bez prestajanja dolazili i iz Srbije i iz Bugarske. Svojom ličnošću postao je upamćen među ova dva naroda, dokazavši da čovek može postati slavan čak i ako nije rođen u Svile i Kadifi. U sukobu sa Kantakuzinom se za malo još više proslavio. Naime, jedne noći nedaleko od grada Mesine, Momčilova družina od 1000 ljudi otkrila položaj romijskog cara. Krenulo je povlačenje Romeja, a sam car je jedva izvukao živu glavu. Vojvoda Momčilo se poslednji put sukobio sa Kantakuzinovim Romejima i njegovim saveznicima osmanskim Turcima u bici kod Periteriona 7. jula 1345. godine. Momčilo je pokazao ozbiljan otpor sa daleko manjom vojskom, ali je na kraju junački pao i otišao u večnost, u samu legendu. Uglješa Vlatković je bio srpski kesar, sin sevastokratora Vlatka Paskačića i unuk kneza Paskača. Bio je jedan od najpoznatijih saradnika despota Stefana Lazarevića. Poznat je po tome što je kao komandant u redovima sultana Sulejmana Čelebije prešao na stranu Stefana Lazarevića pred Gračaničku bitku 1402. godine i izvestio ga o strategiji osmanskih glavešina. To je igralo presudnu ulogu u odlučujućoj pobedi tek krunisanog despota Stefana i odcepljenju od vrhovne vlasti Osmanskog carstva. Uprkos tome, ta bitka je bila uzrok početka građanskog rata u Srbiji između Lazarevića i Brankovića, kao i razlog kasnijeg sukoba dvojice braće, Stefana i Vuka Lazarevića. Stefan i Lazar Musić bili su jedni od najbitnijih vitezova Srbije s kraja 14. veka. Dvojica braće, sinovi čelnika Muse i njegove žene Dragane, sestre kneza Lazara. Imali su i brata Jovana koji se odlučio za monaški život. Zapamćeni su i u epskoj poeziji kao junaci koji se zajedno sa svojim ujakom knezom Lazarom upućuju ka Kosovu u bitku sa Turcima iz koje se neće vratiti. Radoslav Mihaljević je bio veliki vojvoda srpske vojske u vreme srpske despotovine. Kasnije je postao i rizničar despota Lazara Brankovića, ali i gospodar Krajiške Petruške oblasti. Njegovo visoko zvanje kao i vlast nad ovom teritorijom govori o njegovom značaju. Krajišnici su morali biti najspremniji i neretko najbolji ratnici. U epskim pesmama se pojavljuje pod imenom
Obločić Rade. Sin Vukašina Mrnjavčevića, srpski kralj i nesuđeni car. Upamćen u narodu kao Kraljević Marko. U istoriji bezobrazno oklevetan, u narodu najopevanija ličnost. Veliki ratnik koji je poginuo na rovinama 1395. godine. Prema Konstantinu filozofu, poslednje reči upućene Konstantinu Dejanoviću pred početak bitke bile su: ja kažem i molim Gospoda da bude hrišćanima pomoćnik, a ja neka budem prvi među mrtvima u ovom ratu. Iako se morao naći na strani Turaka, Marko je prizvao pobedu hrišćanske vojske Mirče Starijeg. Narod je to očigledno upamtio, te ga je najradije opevavao. Najzanimljivije verovanje glasi da Marko nije mrtav, već spava u pećini gde čeka dan kada će se probuditi, zajahati svog šarca i pobediti srpske neprijatelje.